The ruling Zanu PF Youth League has ordered Harare businessman Zanu Chivhayo to stop denigrating the image of President Emmerson Mnangagwa, saying audios being widely circulated on social media allegedly quoting him, indicating that he is in full control of the government, are unfortunate, irregrettable and mischievous. Murezi mabusana pena mashoko tiona Zanu PF Youth League ichipindira chiti aiwa mashoko aZanu Chivhayo ari kutaura kuti aiwa is in full control of Idi Mnangagwa, uye vachiendera mberi kuti mashoko kuti aiwa Idi Mnangagwa ane open door policy, he must not abuse that opportunity. Anoona kuti Idi Mnangagwa asunungukira munhu wese noti bo subscribe or like or on the bell icon. Tipina mashoko anotara vanyora vachiti in a statement signed by National Youth League Information Secretary Philippa Mukoko, the furious Zanu PF members said Chivhayo was not a ruling party activist, and as a result, he should refrain from tarnishing the image of the president. Our president has an open door policy which must never be abused. We have realized that Mr. Zanu Chivhayo has abused his access to the leadership. Let it be known by whoever concerned that our tried and tested leader is a statesman of the highest caliber, integrity, standing and repute. The Youth League therefore calls upon Mr. Zanu Chivhayo and his complices to desist from using the name of our president in their nefarious shenanigans. Ndo mashoko anayatoka panapa neZanu PF Youth League vachiti aiwa Zanu Chivhayo ngaasashandisa opportunity kuti Idi Mnangagwa munhu ari open kune vanhu vese, nokuda audio yakalika apo yakalewa naZanu Chivhayo kuti akwanise kurekodiwa achitaura mashoko ainvolva the president of Zimbabwe. Saka chimbotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro mashoko abudidzwa neZanu PF Youth League chidismissa Zanu Chivhayo. Ina comment section medu mutudze mafungiro enyu, so subscribe, like, so turn on the bell icon.